Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Cái cho nó tabuk to di borang kha 12 se lai thanga. Di or ka ham. Cái sing tabuk ya mane ti se tong ha hingke ti rok to goya konai. Kali bari thang nai. Ko kali pan na hingke to ayang mandai di ki tam jani hingkara dang ma khingkara dang mo e ayang go hingke. Menai ni kali bari ta hamjak ton jang nai. Cái borok to tabuk no ngay bay cả cái này tao nó phải sắc sỡ already ga có em cái đó còn tao nó hay sắc có tao nó hay này em có saman tang cái afro wate bele ko wasak cái amun bagai afro thang malia fo cái tao bukan so jo tak thana ko hay ban sing do bore ba thang le sang personal cái thang senai cái thế tao ngồi từ to ya ko này thana hin tao nó phun ngai từ này cái lấy pan da bahai cái sang mà nó cái sai mà lia mày sao nó sim mắt thằng xin là sao cái này nó cái acid vật chất cả buồn à rất là cái nó phun máy block nó tổng đi ăn rồi quá ăn block nó này với tổng đi trời ơi ready tay khá waiting có thằng làm ba cái tao mas với tổng ở Borokmasa nó tiệt khai của anh cái bay khá bay nên là sinh với tổng ở nó cái sừng thằng này đấy còn đến đó ăn rồi quá hello everyone tao có thằng ấy đồng này rồi cái này nó này đồng đi ăn cái vlog nó stand cái này bây giờ sừng thằng ấy đồng này rồi tao có Borokmasa lại cả so ini kya bazar tek kisa ni bagi sengman be bazar batha gerai ki from kisa panai orang jaga tiang ko khai ma to mane tong thong na ta Mandai bazar road kan main road Zerania road na ayang orang ada juga ada mau Mandai bazar này bây giờ nước kia lắm anh thấy cái thằng nào Mandai bazar hay gì yang tam sao Mandai blog có tam không finally we reached at Mandai market ayah tabuk orang kari na itu mau kisah selastik lama nirak hai tangga Mandai bazar ini bazar dinda tam seborok ke bang makut ini batu desen ngalah ha nah ini sampai kedeng ayam oke rirok aku nongkrong oke rirok hospital na ko Ayushman Bharat nu sejak oh iko Mandai hospital ko okay
한국은 땀 진짜 잘 봐라. 나 대자 걸린 건 뭐. 이 탈정원. 봐봐봐, 고낭 수은 게 돼. 할머니 약간 무슨가 뭐 어디서 서로 갈등 있으나. bơm đi sal bóng sal cả siêu ồ này là Lama xe Lama main bor mana nora đi có bao sầu cái để đam sai yang cái gì nghe 뭐 무야락만 따서 무야락 팔이라고 또 무야락 팔이에 하고 또 팔레로 말하고 그거 Really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
kata sa boys mana khapi Maisa ini asu paisa tamu celana hamlai này cái này kisah nong sehera Hello everyone, good evening. Okay, ang tawag sa vlog ma phaisyo mia kalibari ni phaya konai ang kono ko phai vlog continue khani hin tongmani no ko phise thai sawiya konai vlog muthang hin tongmani abo khlai balia taga hige mia fro ang phai ke no nama kalai ka yakung samani exam hingge ambadang vlog khlai mani yang wang tin stack sama phaisyo taru sari ni tongkha mane sari horjong nai tongkha pasta tamjak hingge abono ang norong thani ko kasar mo songwa hingge nong ko kasar ya kane ang an vlog mo thak sinai tini asnong sinai hingge ang sada busuwa hingge norong please ang channel ke support khlai be ni tai like share comment te nai tong nai rong just subscribe khay ko hingge please subscribe khay di an channel no ga tai comment de na ta pok di nor comment de khise ang sai manai nor ano bisu jor de support khlai tong hingge an bo jaga sai rok tong abo kisa no sadi please hingge sa ang sai manai hai de ba hingge din blog am sunong sinai ang tai continue khlai galak nang hingge tawa ang busy nai hingge te sa hin next blog am mal sinai so bye take care